روشا پکاتین جداین هرما کردستان دست آستر بخویا مافه مروفیا کردستان و جواتا پارزگه ها دهوک و هولیر و سلیمانیه لباجر هولیر کون وکرن دست آستر بخویا مافه مروفیا صدیار دکتن هاتنا آوارین روشا پکاتین کردستان خراب کریه نبتن لکمپان پارزگه ها دهوکش برکو زیده ترین آوارین قصدا او پارزگه کریه پتر آریشه جی دگل خو برینه رفبرین ویسینگه ها مافه مروفیا سر بخویا دهوک دده دیار کرن کریزا دارایی بار حکومت گران کریه که نشد مافه وان بپارزیتن و افیاکه جی بار والاتیان جی دجوارت دکتن. في همو پیکاتیک بپارێزێتن ئەمەش وەرکشۆپێکی زۆر باشە لە بوارێکی تریشەوە ئەویش ئەوەیە کە دەستە هەروەها ئەنجومەنی پارێزەکان پێکەوە کار دەکەن هەردووکیان کە سەر بە حکوومەت نین ئەرکیان چاودێری و هەڵسەنگانی بواری کارەکانی حکوومەتە بووە من هەز دەکەم کە ئەنجامەکانی زۆر باش دەبیتن. جبر جکار اخسنا پارلمانی کردستان بارگرانی بوچاودری کرنی زیادتر کفتیه سر جوات پارزگه هن هرمه وکی جوات پارزگه هنجی ددن دیار کرن قیران دارایی و کریه گلک جی پروژه لجنه جوات پارزگه هن نچنا دوباره جبجه کرنه دا بحقیقت اما بۆ ئەوەیەکەوە ئێمە هەنگاوێک بەرەو پێشتر بەهاوێژین بۆ ڕێخستنەوەی کۆمەلگای خۆمان بۆ مافی برایەکانمان لە نەتەوە جیاوازەکان لە ئاینە جیاوازەکان لە هەرێمی کوردستان و پێشنیارەکانیش پێشنیاری لیژنەی یاسا و لیژنەی مافی مرۆڤمان دەبێت کە بزانین ئەوان دەگەنە چ دەرەنجامێک لەوە اندامکی لجنه یاسایی لجوات پارزگه ها دهوکی دبیجیتن هرما کردستان بوی جوانا پکاته نوی بکیمی و زوری هفت و قبول بکرد و هر وصا پیک و بجین. یاره بابت کمینال و مشون بابت که دولی همین جرده بس کردن و چونکی یعنی احتمال گلجا او هستی هپنده کو احتمال گلجا مافت وان تنا خارن چه بابت بجداری حکومتش بابت مجدیران دستگاهت تشریعی دا چه احتمال هندجا حتی بواری کارگیری دا اوت ده بس کردن موجه بابتش ایشون خالد کو گلجا یلی خراب دولی و ما بده بس کردن که افر شو پری هر بهند هایت دانان کمپیوتر اوت دیار ببتن. دنهادا پروژه بحث کرنا کمینه و پکاتیان بویا جهه گوتوبش کرنه لگل کولات جهانه اوجی پشتی وید هتن که هفدو قبول نکن و رخراو نیف دولتی ین مافه مروفی لجهان واسط بینن دوید لئگنزی کرنا پکاتیان دوالاتان دا ببیت پروژه اکی گرنگ و پروژدی کار لسر بهتا کرن ایاس عبدالله NRT هولر